Kuri ubu nta kindi isi yose hanze amaso uretse intambara ya Iran ndetse na Israel. Kuri ubu yaba ibinyamakuru byandikirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hano hanze yarwo bikomeje gukomeza kwandika inkuru za Iran ndetse na Israel, bikomeje kwesurana birasanaho ibisasu bya misile, ibisasu bya kirimbuzi, bya bindi bya karahabutaka. Bamwe batari gutinya kuvuga ko ari Amerika n'Uburusiya abirimo birihisha akaba ariho bijya kurwanira. Niki kuri ubu ngubu kigezweho muri iyi ntambara? Ni igiki kiri kuvugwa cyane? Ese iturika rigeze hehe? Nibyo rero tugiye kuza tukaganira muri kino kiganiro. Njyewe nitwa Omega Boy, iyi yitwa Igika TV Rwanda. Ngira ngo rero nkuko twe dutangiye tubabwira ko tugiye kuganira ku ntambara yiri guhuza Iran ndetse na Israel. Kuri ubu ngubu Israel, ariko Israel ikaba ariyo yabanje kurasa kuri Iran. Iran nayo ihita ihiga kwihorera kuri Israel. Ibi ngibi byatangajwe n'umuyobozi w'ikirengo wa Iran, yaho yatangaje ko bazihorera kuri Israel kandi ko bazakoresha imbaraga zose mu buryo bazaba bazifite. Israel yagabye ibitero by'indege muri Iran mu bice bitandukanye, isenya intwaro za nuclear, ivuga ko iri gukuraho inzitizi zituma iki gihugu gishyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura Israel. Umuyobozi mukuru wa Iran Khamenei yagize ati, Israel ntizakomeza kubaho itubabaza kandi Iran ntizajenjeka ninjya kwihorera. Urumva ngo ngaho yaravuze ngo ninjya kwihorera, ababaye cyane. Mu ijambo uyu muyobozi yagejeje ku baturage yavuze ko ingabo za Iran zizasiga Israel ahantu habi cyane. Gusa ariko nanone abasesenguzi bavuze ko bizafata igihe kugira ngo umugaba mukuru w'ingabo mushya wa Iran afate icyemezo cyo kugaba igitero cyo kwihorera. Ariko none ku rundi ruhande Perezida Macron we yanenze Iran kuba igira uruhare mu guteza umutekano muke mu karere, ndetse ngo yakabaye yarabyaje umusaruro amahirwe y'ibiganiro na Amerika ku byerekeye ikoreshwa ry'ingufu za nuclear. Nubwo ariko nyine nanone Macron we yabitangaje, Uburusiya nabwo bwari bwamaganiye kure ibitero bya Israel nayo yari yagabye kuri Iran. Uburusiya bwari bwamaganiye kure ibitero bya Israel yagabye kuri Iran, itanga umuhuro kuri icyo gikorwa gishobora gukurura intambara ikomeye mu burasirazuba nyine n'ubundi bwo hagati. Numva n'ubundi ko yo yari yabivuze mbere, ariko urumva ko n'ubundi Iran yo yamaze kuvuga kiri bwihorere. Rero n'ubundi Uburusiya mu itangazo ryanyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yashyize hanze avuga ko ibyakozwe na Israel ari ukutubahiriza amahame ya Loni ndetse n'amategeko mpuzamahanga icyarimwe. Iki gitero ni igitero cyaguyemo abayobozi batandukanye ba Iran, barimo umuyobozi w'umutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps Hussein Salami. Uyu ni umugaba w'ingabo wungirije. Kandi nanone cyaguyemo Ali Rashid. Uyu nguyu kandi akaba yari mu nzobere n'ubundi zari ziri muri Iran. Israel yo ivuga ko yari igamije kubuza Iran gukora intwaro za kirimbuzi. Itangazo rya Minisitiri w'Uburusiya rikomeza rigira riti, twamaganye igitero cy'ubugizi bwa nabi cya Israel kugaba ibitero ku gihugu cy'ikinyamuryango cya Loni, ku baturage, imijyi n'ibikorwa remezo byacyo ntabwo byakwihanganirwa. Iri tangazo ryavuze ko kuba Israel yagabye ibitero mu gihe hari kuba inama y'abagize inama y'ubutegetsi y'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe kugenzura itunganywa rya nuclear, ndetse hari hateganyijwe kwigaragaza kwikunda gukabije. Uburusiya bwavuze ko kandi ingufu zimaze iminsi zishyirwa mu biganiro bigamije kugabanya amakimbirane ndetse no kwiga mu buryo Iran yakoresha ingufu za nuclear hatagambiriwe ikibi. Byose byakoreshejwe agaciro bushinja Israel guhitamo intambara aho kuba ibiganiro.
yagize ati iri tangazo ryagize riti hakomeje gutangwa umuburo w'uburyo gukemura ibibazo hadakoreshejwe ingufu z'umurengera. Uburusiya kandi bwavuze ko buri kugenzura ibikorwa byose bijyanye na IAI ko nabwo batangaza ko abakozi b'urwo rwego nabo bisanze muri uwo muriro wakongejwe na Israel. Rero nkuko n'ubundi twe twamaze kubabwira, n'ubundi ni intambara bamwe barimo barasa nkaho bahuza ko ari Uburusiya ndetse na Amerika. Trump nawe nubwo ibi byatangajwe n'Uburusiya, ariko Trump nawe yari yateguje ko azarwana kuri Israel kugeza ifirimbi ya nyuma ivuze. Urumva ko Trump yibereye kuri Israel, Uburusiya nabwo bwibereye kuri Iran. Donald Trump yari yavuze ko mu gihe Iran yagerageza kwishyura ibitero yagabweho na Israel, Amerika yiteguye kuyirwanaho no kurwana ku nshuti yayo yakadasohoka. Ibi ngibi n'ubundi Trump yari yabitangaje mu rukera rwo kuri uyu wa 13 Kamena 2025, nibwo n'ubundi Israel n'ubundi twe twabwiye ko yagabye igitero gikomeye ku butaka bwa Iran cyiswe Operation Rising Lion, cyifashishwa indege z'intambara zirenga 200 na drone zirenga 100. Iki n'ubundi iki gitero nkuko twabwiye cyagabwe ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nuclear mu duce turimo Natanzi ahakorerwa n'ahakorerwa ibikorwa n'ibisasu bya Misiri. Reka rero dukomeze turebe aho biri buze kuza kwerekeza. Njyewe nitwa Omega Boy, turi kuze kuza gukomeza kubana tubabwira aho ibintu biba bigeze. Turi gukomye tuba updating, icyo usabwa no kubanza ugakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hasta la vista.